Naglasak. Glas. Naglas. Naglasak. Mefeks. Glasni. Akcent. Teksa. Na glas. Naglas. Naglas. Naglasak. Glasni. Naglas. Naglasak. Na glas. Dobar dan, dobrodošli v Na glas. Nacionalizem škoduje zdravju, je na plakatu za gledališko predstavo Jugoslavija moja dežela opozorila grafična oblikovalka Danijela Grgić. Taj plakat mora biti neki trigger, neki nešto. Dođite, vidite nas. Tko smo mi, šta radimo. Zakaj Bošnjaki, Hrvati, Srbi, Makedonci in Slovenci na skupni prireditvi ohranjajo tradicijo ljudskih pesmi? Mi želimo tim mladim generacijama da ostavimo dio toga, jer upravo ta izvorna ljudska pjesma prava ne bi bila zapisana, već se nekako prenosi sa koljena na koljeno. Namesto da se bojite, bodite radovedni. To je sporočilo enega izmed 21 plakatov iz vsega sveta, ki so v okviru festivala Hiša strpnosti Ljubljančane pozivali k toleranci. Prav ta plakat so raztrgali že ob otvoritvi razstave, a sta ga organizatorja, mini festival in Judovski kulturni center kmalu zamenjala z novim. K ustvarjanju plakatov je kolege pozval svetovno znani grafični oblikovalec iz New Yorka Mirko Ilić. V Ameriko je odšel iz Zagreba sredi 80-ih in je že v začetku 90-ih postal umetniški direktor revije Time in urednik časnika New York Times. Zadnja leta pogosto predava o sovražnih simbolih. O tem bo čez nekaj trenutkov spregovoril tudi v našem studiu. Najprej si oglejmo zgodbo grafične oblikovalke Danijele Grgić iz Splita, ki je v slovenska gledališča vrnila plakat s fotografijo. Grafičku dizajnericu Danijelu Grgić je iz Splita u Ljubljanu prije 34 godine doveo studij arhitekture. Slovenski je na početku bio velika prepreka, savladala ga je samo na sluh. Nisam nikad išla nikakve tečajeve i sada sam čak u položaju da popravljam druge Slovence, njihov govor i prije svega pravopis i dvojinu. U Sloveniji je vrata grafičkog dizajna otvorio jedan od najvećih dizajnera, nedavno preminuli Matjaž Vipotnik. Mene je Matjaž potpuno očarao. To je bio čovjek koji mi je otvorio neke druge vizure. Tako da meni je Matjaž dao tu neku diplomu iz dizajna koju nisam imala na arhitekturi. Početkom 90-ih odlučila se za samostalni put. Osim za dramu, za koju u šali kaže da je njen jedini brak, pošto za nju radi 25 godina, 3 godine stvarala i vanjski dizajn SNG Maribor i potpisala grafički redizajn Bošnikovih susreta. I dobar osjećaj je kad znaš da neka plejada, znači nagrađeni Bošnikovi nagrajenci, nose Bošnikov prsten koji ima znak koji si ti stvorio. U dramu je uvela plakat čiji je glavni element fotografija. Plakat danas mora ponuditi nešto više od običnog prijenosa informacija. Taj plakat mora biti neki trigger, neki nešto. Dođite, vidite nas. Tko smo mi, šta radimo. Još uvijek se sjećamo njezinog plakata za predstavu Jugoslavija moja dežela po romanu Gorana Vojnovića. Ja sam htjela da je taj neki moj statement u tom plakatu, da s tim tekstom da nacionalizam više šteti zdravlju. Pušanje isto šteti zdravlju, ali i nacionalizam izuzetno šteti zdravlju. Šta smo, ne samo zdravlju, svemu što smo i vidjeli, šta se sve izdešavalo i šta je bilo. Danijela je dobitnica brojnih nagrada i priznanja. Njezina 2 plakata za Hamleta i Richarda III. I II. Uvrštena su u monografiju Mirka Ilića predstavljajući Šekspira, koja sadrži 1100 plakata Šekspirovih drama iz čitavog svijeta. U studiju se mi je pridružio Mirko Ilić. Mirko, dobar dan, dobrodošli. Ove nedelje ste u Ljubljani predavali o simbolima mržnje. Zašto su tako jaki i zašto ih je važno raskrinkavati? Simboli o kojima sam ja govorio su zapravo internacionalni simboli. Ja pokušavam ne govoriti o lokalnim simbolima mržnje. Mene više zanimaju internacionalni zato što su nešto manje poznati u ovim sredinama. Dešavaju se kroz cijelu ex-Jugoslaviju i dapače šire od toga. I užasno je smiješno vidjeti da identične simbole koriste u Hrvatskoj, u Srbiji, u Bosni i tako dalje. Očito da svi dolaze manje više s jednog mjesta. S tim uz to da su neki od tih simbola malo kodirani. To nisu više
kukasti križevi i tako dalje. To je nešto drugačije, tako da se ne prepozna direktno. I moj interes je bio, pošto sam ja ipak grafički dizajner i vidim te simbole malo brže i češće nego drugi, ukazati na njih i objasniti njihovo značenje. A ko koristi govor mržnje? Ko su ti ljudi? Pa u ovom slučaju, u ovim sredinama su najčešće ljudi koji su se vezali uz vaše lokalne i nacionalne fudbalske timove. Takozvani huligani, navijači. Inače, veći dio njih, to se može primijetiti, koriste su ikonografiju skinheada, neonaci i tako dalje. Oni su zapravo po meni oteli nekakve nacionalne klubove od pravih navijača i napravili od njih svoje tribine, svoja govorna mjesta. Čime sve možemo da se suprotstavimo takvim simbolima i takvim porukama mržnje? Ekonomija je jedan od lijepih stvari suprotstavljanja. Svi vaši stadioni pripadaju ili državi ili gradovima. Što znači da grad Ljubljana ustupa taj stadion nogometnom klubu, što znači da ga ustupaju tim neonacima da ga koriste za svoju tribinu. Možda bi se trebalo reći, ako ćete pokazivati te znakove, morat ćete se iseliti. Ili u Americi, na primjer, pošto kod vas se dosta reklamira po stadionima, u Americi bi firme počele povlačiti reklame jer ne bi želeli imati ovdje reklamu za hotel ili banku, a iznad toga neonaci zastava. Da, ali naravno moguće su i druge poruke, poruke tolerancije. Vi ste otvorili ovdje i izložbu, međutim jedan plakat je bio već uništen na samom početku, ali moguće je dakle ipak porukama ljubavi, mira i na pozitivnim porukama se suprotstaviti zapravo o tom govoru mržnje. Da, pa ja uvijek, kako se zove, citiram Martin Luther Kinga koji je rekao ako oni koji vole mir se ne nauče udružiti kao što oni koji vole rat, zapravo neće pobijediti. Prema tome, vrlo važno je konstantno upozoravati, konstantno dati do znanja da to nije u redu. Jer neke stvari postanu normalne. Ja sam svog prijatelja iz New Yorka vozio u jednom trenutku od stadiona, kako se zove stadion, od aerodroma u Beogradu do centra grada. On je isto grafički, on je poznati grafički teoretičar i počeo vidjeti sve ove znakove skinheada. I onda me je pitao, ti si mene doveo u neku fašističku zemlju, što je ovo? Ja njemu nisam mogao objasniti da većina ljudi zapravo ne zna što vidi. Da, radi se o tome i da vlade podcenjuju moć tih simbola i govora mržnje. Kako vam se to čini da ni slovenačka vlada, ni predsjednik Republike koji je formalno pokrovitelj festivala tolerancije koji je ove nedelje protekao u Ljubljani, nisu financijski podržali taj festival? Kako razumete tu pasivnost? Pa smiješno je to da se sve ove zemlje ponose svojom kulturom, ali niti jedna ne podržava svoju kulturu. I da su napravili da je, svi to zovu kultura i sport, koje su malo dvije različite stvari. Tako da je vrlo, njima je relativno jednostavno i lako dati gomilu novaca za sport. Jer to je dio kruha i igara, a ne dati za kulturu. Tako da je to vrlo jedna čudna pojava da ste nacionalno svjesni, ali ne za svoju kulturu. To, s druge strane, očito sport je uvijek privlačio više ljudi nego kultura. Zbog toga je tamo više potencijalnih glasača. A s druge strane, dio svih ovih vlada i koristi taj dio huligana za koje kakve stvari koje trebaju riješiti. Ako treba napasti gay pride paradu, ako treba napasti, kako se zove, izbjeglice i tako dalje. Oni su vrlo, kako bi se to reklo, dobri njima za te nekakve... Služe namjeni. Služe namjeni i tako dalje i onda ih oni zbog toga i štite. A zašto se vama čini vrednim da svoje vreme i novac ulažete u veću toleranciju na ovim prostorima na kojima faktički ne živite posljednjih 30 godina? Pa zato što ja sam odrastao na ovim prostorima i meni su ljudi
ljudi i kulture koje su ovdje su mi drage. Očito, naravno da su mi nešto bliži nego nešto što se dešava u Italiji. Iako sam ja o ovom predavao i u Italiji, ja predajem o ovom i u Americi i tako dalje. Međutim, meni je malo više stalo. S druge strane, čini mi se da je meni nešto lakše na to ukazati nego ljudima ovdje, ali ja mislim da postoji malo straha u oba dva smjera, i političkog, kak se zove, a i doslovce možete biti pretučeni. Par mojih prijatelja je pretučeno. Znači moramo se boriti protiv govora. Moja prijateljica je pretučena pred sudom kad je išla svjedočiti protiv jedne takve grupe. Dobro, nadamo se da se to bar u Sloveniji neće dogoditi. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Hvala vam. Zdaj pa pogledajmo, kako v duhu strpnosti tradicijo ljudskih pesmi ohranjajo kulturno-umetniška društva narodov nekdanje Jugoslavije. U centru Zalog u Ljubljani je nedavno bilo veoma veselo i živopisno. Zborovi kulturno-umjetničkih društava Bošnjaka, Makedonaca, Hrvata, Srba i Slovenaca pripremili su koncert posvećen izvornim narodnim pjesmama. Pitali smo neke od učesnika koliko su takve pjesme i uopšte takve priredbe važne za njih. To nije više hobi, to je način života. Za pjevanje i za društvo si mora čovjek uzeti vremena. Dok je dojde Međimurje, stanem cuk mašine. Kad je osnovano naše društvo, znači 2007. Onda sam odmah uskočio, da kažem, i krenuo tim putem. Kad god čujem tako nešto, onda osjetiš neku blizinu, tako da je to ona neka suština svega toga. Uvijek se pjevalo i sa pjesmom sve govorilo, od lijepih povoda do nesrećnih događaja. Zato je pjesma značajni dio kulturne baštine ovih prostora. Istakli su u društvu Sevdah, koje već 9. godinu za redom organizuje takvo okupljanje. Sva kulturno-umjetnička društva svih manjina upravo rade na tome, kao i mi u društvu Sevdah. Gajimo i čuvamo od zaborava ta kulturna dobra, kao što su i te izvorne ljudske pjesme. I mi želimo tim mladim generacijama i budućim pokoljenjima da ostavimo dio toga, jer upravo ta izvorna ljudska pjesma prava ne bi bila zapisana, već se nekako prenosi sa koljena na koljeno. Ipak interesovanje za očuvanje narodne izvorne pjesme među mladima raste. To je baš interesantno da takav odaziv dece da je, i to me baš veseli. Tako da znači da će biti još više podmlatka i uspeha. Nakon bogatog programa Makedonskog društva Kalina, Slovenačkog društva Sotočje, kao i drugi koji su te večeri nastupili u Zalogu, možemo reći da su i dalje živi stihovi srpskog pjesnika Jovana Jovanovića Zmaja. Pjesma nas je održala, njojzi hvala. V zadnjih 15 letih, odkar v Ljubljani deluje hrvaška turistična skupnost, so se nočitve slovenskih turistov na Hrvaškem skoraj podvojile. Lani so Slovenci zabeležili 9,5 milijonov nočitev. Zakaj Slovenci radi odhajajo na dopust k sosedom? Zato, ker smo si zelo blizu, pa tudi ni neke razlike med jezikoma. Slovenci so izredno dobri gostje. Vse vejo v Hrvaški, ampak še ostajajo kakšni kotički, ki jih lahko raziščejo ali pa gledajo z drugačnimi očmi. Mi vedno pričakujemo Slovence z veseljem in upamo, da bodo tudi v tem letu pa še naprej naši dobri gosti. Mi se bomo potrudili, da bomo res dobri gostitelji. Strpnost je edino zdravilo za tekmovalni nagon in pomeni sprejemanje. Tako pravi oblikovalec Milton Glaser, avtor znanega simbola I Love New York, ki je prav tako prispeval plakat za ljubljansko razstavo. Festival Hiša strpnosti se formalno danes zaključuje, toda bodimo strpni še naprej. Nasvidenje.